Kirenteto ingi nandi maabisa bakurungamira nyomo cia kithakani betete na mbere na kuthiurunkania na miunda na arimi bara benyangiritwe imera biao ni nyomo cia kithaka muno muthemba jwa njogu nikienda gutigira ni bakuriwa ni thirikari athara ira bethiritwo bagita ni taratu gutarirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari. Kirindu anda mwanya gwandia mwathi entere echegembe nothi kurarimi bari maana bari bakona wirigiro bakona byakoria kumana na mbura irerurite entere ino ende njogu na chichutekete kinyamara na ari kinyangite menda emingi entere ino ende bakiromba rwangi irwa akumenyera nyamo chokithakata ruke indabilezi ibebumeria ebulembo ina batigire ibakore anto baba nyangiretwe emenda ayaho bature itare tira kwiro twatere kende betu na menyero twirani twatere ni memerita myaka 6 ni tukari wapia korea batuere teitara weterare ni itatu kwenda bya kora nonto tukwenda nyawo sendio na binge musara nonto bitiana nya bitware mite nonto bakwithwa niraya cia thiria ende babu obogethia bwatutethia bombo torea tombo tethuka nonto bothene torete na kwangaiga gutwangaigite ni mundu achuonde yorero ega yonde Joisi tumisete pio kwethira twarite thina tureti into ibyo yonto ya batu ingo tureta mwithene tokauna genda muntu ona mbe kwandra mugabe yoro makinya wanuite yo mungo pembera uma 140 taye ndeke ila kyangwa kende yanga tukinya mirango na kinya bya kurarira nana kire una ngori njo wuma tona kinya byo tukinya kwoni taye ndi impare nera njaro tore taye na beto beta sukuru into ibyo tuketha tokaende kinya bya na beto sukuru tokathomethia bya na beto mwanka thai kinya na ibeta sukuru tokomimbi tokaende na byo uma tobwethangeria haraka na bwato lemi nonto kinya batu katwarite thina tukiona mbeu tutekwenda muntu abwithirwa ndamenji ya muntu oge yuriwa kutwega ende compensation ire ya onyume myaka 3 ibati kwithwere ya haraka muno nonto thirikari ne bati kwithwe na mbia cia mantu yara yomba kwiya imanje cases na nonto antu bage interviews ibetha bage minyanju no ciete kinya miundene ya itha ibati kwithwa baina kigina kira kigethwa gicugulika mantu yeu haraka ibeseka nabyo kenda antu betu batikya batete ambere oteseka itweterete renge mbura mweri ena mundu okuyo gore wa yuonde yo athira urendo mbere ndo garia weterete compensation ni nyume myaka 2 kana yo mwere mbeo ne ka umaiko kutukua mantu ya gwitha chuna haraka sana kenda antu betu batachoke na nyuma. Sai kuna vikao vimefanywa na vikao vya ile uharibifu ya mashamba na mifugo kukuliwa na wanyamapori. Pia hivyo vikao vinaendelea na tunawaomba subira kwamba watakuja kulipwa. Itakuwa manufaa tuwe na subira wakati fidia itakuja kuliko ndovu amekuja kwa shamba na umempiga mshale ukamuua. Wanankoroki bari bakwithira bano gwaja abone na gitari abakurima amendanie no nonto mankatha ino kinyanjeru itiko ikumaruka agonto kunthe bakiromba rwangiro iro thinambe na kwengata anjagu ino itikathi gutweka gitabarikia nkoroki na kubenyangire kinyabya bitigere tutikumama toro nonto banju nito sumburete itare ringe muno nonto tukoboyaro tutamama niko mwanka bongo baba ringaira bundoki ko tuko njo itwengerwa njo buru batu tomba ini otothoka ange muno ni twengerwa njo hi inya miundwa nete wete ka na to korethia ko matoka tokiolela cia twetera tona tweyeta tokona batu toteomeria ukuma mulungu ro miundra no nto bonjo tokoria twino bwa no nto bogira kwara winjo uyu kuwereta ireta miunda yonde na ikathie pio nitukuromba riri romba njutu yetu ingirwe na turi yetu na tukalemura tulemea tukira ni mya kulingana na miaka nya tumaturiwe tukuromba ende turiwe miunda yetu mapema na bira binge mumba kuromba muno ibambe maema nao twethwe bakariti nyumo ciora ciomba kuyamba timbaya antu betu ibendete thiri lakini kuri o ciomba kuyo mantu yomba kinya bakara kuvumilia bakayukia tua igethwe rembe muno ikire kinya thirikari twasara kuge mbere tukinya u yonthe tafadhali itukua buru ibashughulike ora gukumbikana na kenda antu betu betho bai sawa na baminya kwiritira ngwe kumantere cha mwero ndio gembe north Peton class Chabari.